بهیوی و داخوازن دمن خوش ام که خوشن جاره کدی دیگه هف ده برنامه لحف گهاندنا کردان دا کرد کنکشن. ابوي هيفيه كو ام كردان بجهين نائي كو سرحاتي و بويرن لجهان دقاومن بيك جوهورين داخل شمو جفيري جي استدويا دنج أمريكا لواشنطن دي سي ديت جلوب ده برنامه ایرو دا لجشن قربان سیویل لسوریه قربانینا سوریه ایران و تیروریزم ناوروکی برکراوستانا داویه دو بربجارین سروکاتیا امریکا بون ری امریکی چاوا سروکی خو هل بجیرن و لهرمکا وکا کردستانا عراقی سیستمی هلبجارتنین سروکاتی راستو خو ین پارلمانی دی پتر سرکفتی بن تایبەتمەندێک بەرسڤا مەدەدا تورکیە پتر ji her welatێک din li cîhanê rojnamevana zîndan dike cejna demam ku tirsandinê li Amerîka Halloween hat carek din silav û hîviyên demên xweş bînerên li hevgandina Kurdan Kurd Connection cejna qurbanê eva hat û di şerê navxweyê Sûriya da derdê sivîl û medeniyan girantir dibe û jimara penaberên Sûrî yê digihin welatên dorûber her tê û zêde dibe. Bi helkefta cejna qurbanê leşkerê Sûrî ragirtina kiryarên çekdarî ragihandiye lê dibêje eger serheldaya hêrîşkirin ew ê bersiva wan bidin. Bi aliyê xwe ve qomandarekî leşkerê azadê Sûriya yê rikaber dibêjitin ew dê pêgirtinê bi agirbestê bikin lê dê bersiva hêrîşên hikûmetê bide. Diplomatên netewê nêgirtî hîvî dikin agirbesta cejnê bidomîne û rê ji agirbesteka dirêj dem re xweş bike û dibêjin eger agirbestê domand ev ew dê hizra hinartina hêzên aştî parêz ji bo Sûriya bikin. Divê beynê de sivîl û medeniyên Sûrî di revin welatên dorûber û ajansa penabera dibêjitin pitir ji 100,000 bi tinê li Tirkiye ne û di 14 kempa de ne li heft deveran. ناتوانم بڕیار بدەم لەسەر ئەوەی تا چەندێکی تر تورکیا دەتوانێت میوانداری پەنابەری نوێ بکە بە تایبەتیش کە ژمارەکان ڕوو لە زیادبوونن. ئەگەر لە ڕۆژین جەژنی ئاگربەست هاتیە ڕاگەهاندن لێ پاشمایە شەڕên پترە ji salekê çi xweşî ji cejnê re nehiştiye. Berek rawestandina dawî ya dûberbijarên helbijartinên serokatiya Amerîka taybet bû ji bo siyasetên derve û kaçawa Amerîka serederiyê digel pirsên cîhanê bike. Helbet rojhilata navîn pitir naverokê mişt û mirê bû. Kêm caran wan axiftina hevûdin dibirî û haftengav dikir. Wan heşxwe hebû zêde neçin. Lê li demekî wan hêrîşî hev kir sebaret hindêka gefeya mezin li ser Amerîka çi ye? Ez minêkarim te pênasîn kir Elqaîde gefeye çunku ji berî çend mehan te digot mezintirîn gefa jeopolîtîk Rûsya ye. ئێمە قسە لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکەین و چۆنێتی یارمەتیدانی بۆ ڕەتکردنەوەی تێرۆریزم و ڕەوشەخراپەکانی تری ناوچەکە. Lê sebaret rêgirtinê li Îranê ji pêşxistina çekê navokî diyar e ew pitir hevbîr bûn. Serok Obama giranî dana ser danana toleyan û vederkirina Îranê. Heta ez serokê welatên êgirtên Amerîka bim Îran nabite xudan çekê navokî. Min eve bironî gotibû dema ez bûyme serok. Me bihêztirîn dorgirtin di dîrokê da danat ser Îranê û ew aboriyê wê ji kar dêxist. Helwestên tund yên Brêzramnî li vê berêkirawistanê siz bûn. دەمەوێت جەخت لە هەمان خەڵکەمەوە کە سەرۆک ئاماژەی پێکرد. ئەگەر من سەرۆکی ئەمریکا بم پشتیوانی لە ئیسرائیل دەکەم ئەگەر هێرش بکرێتە سەری ئەوە پشتیوانی دەکەم لە ڕووی لەشکریشەوە. سەبارەت سەرهەڵدانا سووری وکە ئەگەر ئەمریکا بە هەر ئاوایەکی لەشکری مایەخوا بکات سووریا و ئالیکاریە سەرهەڵدایە بکەتن وان باوەرین هەفپشکا بوون. Ji me re heta ku pitir bikevîne aloziyên leşkerî di Sûriye de pêngaveka cidî ye. وەک بەرەنجامێک نامانەوێت بەشداری لەشکریمان هەبێت لە سووریادا نامانەوێت بکەوینە ناو قەیرانێکی لەشکریەوە. Di helwestê hember Çînê de wan cudahî hebûn û lê demê Birêz Obama behsê kiryaran li dijî bazirganiya digel Çînê dikir Birêzramnî xwe jê serokî tundtir nîşan dide. Bi dirêjahiya berêkrawestandinê her du berbijaran siyasetên derve bi aboriyê xwartê navxwe ve peywendîdar dikir. هەر زۆر هاوڕام لەگەڵ بەرەو پێشچوون بەڵام بە دڵنیاییەوە نامەوێت بگەڕێمەوە سەر سیاسەتەکانی 4 ساڵی ڕابردوو هێشتاش 23 میلیۆن ئەمریکایی بێکارن. کەمتر ji du heftyanmane ji bo hilbijartinên serokatiyê lê şeşî meha yanzda û du rawergirtinên seranserî xuya dikin ku berêkanî ji bo koç Kaspî gelek germ e.
بینەران ئەس باوەڕ ناکەم کەس بە قاسی ئەمریکیان مژووری هەڵبژارتنان ببە و بە قاسی وان هەڵبژارتن هەبن و بە قاسی وان پەرا لەسەر هەڵبژارتنا خەرج بکن. لە هەمان دەمژی ئەس باوەڕ ناکەم لە چوو وڵاتان وەکە ئەمریکا سیستەمێ سەیر و ئێکانە هەبتن دە هەڵبژارتنن سەرۆکاتیەدا. لەوێ هەفتەیەژی ئەمێ هەوڵ بدن هەنێکێ شرۆڤەکردنا بدن لەسەر ئەلێکترال کۆڵج و ببینن ئەو سیستەمێ تایبەتێ هەڵبژارتنی سەرۆکاتی لە ئەمریکا چاوایە. لێ شەشی مەهایانزا ئەمریکی دێ سەرۆکی خوا هەڵبژێرن لێ هەڵبژارتنە ڕاست و درست لێ هەفتەی مەها دوانزدەیە و بتنێ 538 کەس بەشدار دەبن. ئەف کۆمەڵا بچوو دەبێژنێ ئەلێکترال کۆڵج. دەما دەستوری ئەمریکی لە ساڵا 1970 هاتی داڕشتن لە چوو وڵاتین ئۆروپی هەڤوڵاتیان سەرۆکیخوا بە ئاوایەکی ڕاستەخوا دەست نیشان نەدیکرد. ji ber hindê darêjerên destûrî sistemek du qonaq yan du pîngav daişt. Xelk deng bidin lê deng dê dabeş bin li ser 538 dengên bi navê Electoral College. Piştî mehekê ji roja helbijartina ji mara dengên her wîlayetekê ji bo berbijarê selekî tên hejmartin û ew biryarê didin kî bibet serok. اف الکتروز به هجماره بقاسی هجماره اندام کنگرس هر ولایت کینه دو سیناتور اندام جواتا نونرا و او جماره جبوی بربجاری دبن پتر جنیو کا دنگا ببت. بتنیر ولایت نبراسکا و مین الدنگ لگورا دفرین وانن جبلی و سه دنگن وان جها جهانا نه ولایت وکا دفرا واشنطن یا پایتخت افجا 270 جوان آنکو پتر جنیو کی بریاری ددن کی ببا سروک. لدمکی کو پر جاران بربجار سرکتی هم پرانیا دنگن سرانسری ولاتی برنا و هم جی پرانیا 538 دنگن الکترال کولج برنا لی لسال 2000 برو واجی بو. بربجار دموکرات آل گور پرانیا دنگن سرانسری ولاتی برن پتر جنیف میلیون دنگا پتر جورج دبلیو بوش یکماری برن لی وی 266 دنگن الکترال کولج برن جورج بوشی کو بجمارکا کیم سرکتن لولایت فلوریدا بربو 25 دنگین الکترال کالج یه ولایتی بربون و بو سروک. هر دو پارتی نها نخوازن اف سیستم بیت گوهرتن. پارتی برای خودت استراتژی و نقشه ولایت آود بیجن. اما حساب بکین یه سرکفتی تکراری دنگا دبت. حتی نها پارتیا دموکرات یا پشت هید باجار مازنده و کمارین ل دروی باجاران پتر پشت هی نتاگرین گوهرتنا وی سیستمینه. بینران اگر هنک نظرالی هبا تو دکاری لراپورت وگری و راپورتا برنامه هفتیا بوریجی تماشا بکی. هلبت مبست جوی سیستمی هلبجارتنا لامریکا راگرتنا هفسنگیه دنیفبرا هریمان دا و دنیفبرا پیک هاتن ولاتین دا. اجی دخوازم بینرین لهفگهاندنا کردان آگهداری ویبن چونکوان هیامان پسیارا هندی تیکرن که اگر هلبجارتنین سروکاتیه لهریما کردستان عراقی راستەوخوابن یان پەرلەمانێک هەڵبژارتی سەرۆکی دەست نیشان بکە وەکە چاوە سەرک وەزیر دەست نیشان دکا. مەژی ئەفپرس ji تایبەتمەندێکی کورد کردە. بهزرا من سیستەمی پەرلەمانی بۆ ئەم بێژین جوواکی ڕۆژهەڵاتێ و تایبەتیژی جوواکی کوردی ئەس باشتر بینم و ئەف سیستەمی دەم بێژین یەک سەرۆکاتیە و دەڤەرێ بوونە که هم دبینن همیا یعنی شکستن اینا وجد شد ش مصر دست بکی ش لیبیا دست بکی آنش تونس دست بکی و یا مینا که هری گرم جیا ابرام بین سوریا یاد و به همین سیستم سرکاتی بون و شکستن که برگچاق اینا که به هم دیجی از پتر سیستم پارلمانتاری و کردستان و بودوری جاس بباشتر بینن. چونکی هر دو دموکراتیان که هم بیشین این روشحالات نابیه هن و اسرائیل و ترکیه حتی رادعی که هر دو جی سیستم پارلمانتارینه و دموکراتیه که بیشین یا حکم دانه برحبدانه که هم براورده که بکن جل سیستم اندین دوری که براسته دموکراتینه و حتی راده کیجی سرکرتن دستینه. البته من وقتی من اصل سابق پرسیپچه که خالتیمه
از پتر باشتر بینن با سیستم پارلمانتاری و جواکا کرد و با ریوبرنا کردستانی باشتر اوست سر هنده جرا یعنی یکم لیر نیری لبغداد سیستم پارلمانتاریه و لکردستان سیستم سرکاتی بیت افت چکی وقت تشتکی دجها و چوکی هم زانین کردستان سیستم فدرالی دا يعني جال عراقية وهكا دجيك بين هردو سيستم كردستان وهي بغداد أبانا كوكي كدرس كتم شبه هندي جوي كما قلت يا أسكتر جال سيستم برلمانتاري مالي برلمانتارية كأخور ويا فرح حزبي بيتنكو أوبوزيسيون رولي خوي بربتشاطر بيت بەێ بینەران ئەژی حەز دەکەم هون باوەریاخوا دیار بکەن کە ئەگەر هەڵبژاتنێن ڕاستەوخوا ji بۆ بلندترین دەست هەڵاتێ باشترە یان لایەنێ پڕانیە پەرلەمانی دبە سەرۆکی دەستنیشان بکە. بینەران دبە تو هزر بکی وەکە چاوە گەلک خەلک لە وڵاتین ڕۆژ ئاوا باوەڕ دکن تورکیە وڵاتێ هەرێ دموکراتیکە لە ڕۆژهڵاتە ناوەڕاست لێ راپۆرتەکە نوح یا کۆمیتەیە پاراستنە ڕۆژنامەوانان تشتێک بەرۆڤاژی نیشان دەدا. ئەو راپۆرت دەبێژە تورکیە بتر ji هەر وڵاتێکی دی ڕۆژنامەوانە زیندان دکە نەها 76 ڕۆژنامەوان di زیندانê de ne û bi hezaran ڕۆژنامەوان ڕوبڕووی ciza û dadgehkirina dibin ji ber raportkirina pirsên kêşedar. چەند ساڵن خۆپیشاندان لە دژ دادگەهکردنا ڕۆژنامەوانە لە تورکیا تێنەکردن لێ پار ئەو گەلک زیێدەتر بوون. نێزیکی 100 ڕۆژنامەوانە ji پاروەرە کەتینە زیندانە û هاتینە بەردان û li benda dadgehkirinanە bi tawanên mezin. Aloziyên Kurda li başûra Rojhilat êke ji babetan ku hikûmeta Tirkiye hez naketin bêne behskirin. Gelek rojnamevan ji ber wê ne hatine zîndankirin. Lê li meha adara 2011 dû rojnamevanên navdar Ehmed Sik û Nedîm Sener bi tawana pîlanên dijî hikûmetê hatin girtin. Sik kitêbek li ser gendaliya polîsa nivîsandibû û Sener babetek nivîsandibû sebaret kuştina nivîskarê navdar Hrant Dink. لدیو گوتنا گروپن خوجهی لدماه 2011 نوبر 3000 حتی 5000 دوست هبون تاوان لدیجی روزنامه‌وانان وکا به رئیسیت ترک بونه حتی هولدان با اگر کرنه لسر بریارن دادگاها. پشتی 13 مهین زیندانکردنê Sik û Sener hatine berdan lê hêşta li benda dadgehkirinan e. Sik sozdane xebatî ji bo azadiya axaftinê biketin û wî gotiya dengê Amerîka ew bawer diketin azadkirina wî li jêr sengiya civaka nefneteweyî bû. Ez bi fermana taybet ya Serok Wezîr Erdogan digel Nedîmê hatime berdan. Êketiya Ewropî dibêjitin xemû nerehetî li hember azadiya ragihandinê hewlên endametiya Tirkiya di Êketiya Ewropî de siz diketin. Amerîka jî xema xwe li hember azadiya ragihandinê li Tirkiya nîşan daye. Karîgeriya mezin heye, tirs heye, ê karê xwe ji dest bidet ji ber nivîsînekê yan gotinekê li ser televîzyonê. Renge bi ête tengavkirin yan zîndanîkirin yan bikefte ber vekolînakar bi dest da. Tevî giraniya ji cem hevbandan diyar e rewşa rojnamevanên li Tirkiya baştir nadikin û nerazîbû li dijî hikûmetê jî dê berdewam bin. û li van rojan li Amerîka werzê Halloweenê Emerîkî li ser vî tor û tibعî ji Ewropa geştî welatê wan 5 heta 6 milyar dolaran xerc dikin. Pitirî li ser demam ku cilûbergên bi tirs û şirînahiyê ji zarokan re. Lê xaniyên Ecenna li bajarên sereka sirinç rakêşin. Di derûnê mirovî de tiştek heye wesa diket êk hest bi xweşiyekê biketin dema xelkê bitirsînitin. Li 26 salên borî li bajara Houstonê Texas û li werzê Halloween ew kesên hest bi wî rengê xweşiyê dikin jorên tirsandinê dروست dikin û parekî baş pê werdigirin. ئەگەر لە پرێکدا شتێ لە یەکێ بکەیت دەتۆقێن بەڕاستی خۆشە. Divan jorên tirsandin û qîrîna de dezgeh û maşîn jî hene lê diyar e mirov dikare dîmenên pitir bi tirs dروست biketin. Lewan xwediyên wan kesa didin karî dikarin rolê dînûhara gewda
بليزنو لفينن هوفانا بكن. أبد وهابي خيتي مشكي خوتوا كدايكو باكو مردونو زياتر بلين من كشتومن يا باش أوا جي في كارداريا جودة قال كورتا بينران هون دكارن لفي برنامج تماشا بكن سرمان بري دنجي أمريكا www.dengiamerica.com يانجي دنجي أمريكا.com وببن حوالي ميل فيسبوكي كورت كونكشن إيميل أنا أذا كورت كونكشن @voanews.com وحتى لها بقى عندنا كادي هرشادو مختبر